Yue. Kangundo. Kangundo ka. Kangundo ndozike vituko muno. Kangundo ke mwana weyita Athiani mukamba. Na ni catechist. Athiani. Athiani mukamba makombo eto kutauni. Lakini mundu yuko tu muno kanisa nene zibau. Katoliki tatuzwe chumwa chamu. Chamu yes. Yubuloti ne koi. Kilawi kala. Mabakanite na nini mundu tendete maundu maingie. Okay, na ndola metu, okay, tuweze metu za lakini mezi ya very special. Matendete, disturbance, mukanena. Ona no kwa mtu kiota, ugereti na kwa mumukeji ya T-News. Actually kwa mumukeji ya Timothy. Lakini na ndo asume pona yu, adwalangi, whatever. Ni tita seo. Wazi wende katikisi, ya wende katikisi baya mbe. Katikisi nitamunini wa mbea. Aye. Mutethesya. Eka baya mbe kiite nguwa. Na muno yo ando ala ingi meka la bulotini wako no makatoleki no adaibienzake makala daimwe na maiba ta muno nake ya byana maumene yake bandi sema mumene ya they use special is you osu special osu that tuenda kuinteract na landu angi na kina ke na kitumi chake ndiye sekiba abakandeta na manda muasoko weta wanzisa Tena nziza mutabania. Madam. Yani aneme umuntu naku asumya baya kibanda nechambe asiyata yambaka kibanda na baisi yote esi mojene oto masaje hili baibata wo YouTube kueleze mio kueleze onde mambiye na ikueleze tu no kueleze kilungu extension nyingi oya kigamba umukuli laila na ke bangata tutu bangata umukuli na kanisa nata basi fulani nata nziza no kutabia ndio nziza mutabania yuma bakadite immediately na mundu gwitwa Athiani mukamba Catechist maikega nasia mainena nasia kwanza you na ndoni baba kupiu ndo zisa na kene nganda na ndo alame with ai nime okusimba simba ndio bayo ndo koza zimu ewe Catechist babindete okay wa anena na simu ya umutemethia Catechist ndio bae kio bako ngubokea ndoni na mbela ne kala namba ndi 11 kuma mwiso zisoi nyenziza no bako ngekoza nikalete bane telo dikwa satani chopita ni kwa satani ngedo bagene na ngaiyo bagene ba Yendo bagene Catechist ino bako ni kwa satani ngeuga atio zero no neno na ngaiye akambi yote yakambikisio kalu ndio kwa wala ni kalani 11 ngaiye 10 ngaire Catechist tuisa wenga no ngaiye niyo chone na keithamba ile atio ngaiwe kana kwa ngaiko kwa satani ngenungi nikutemethia Catechist yue Catechist nake yue ya no menete mundu gwitwa nziza muno isa mutabania makite makombo de buka ngundo Catechist ndi anana muno na ve ando ingi muno twisi ila wetu ya yuta yugeda we mutui wina tokesa twaku maybe na ni witha uliona tawirona ando ingi no bode ya ugelele ni sawa uketha wena wewe yani wewe ndo mona wembe wona na bwana it is our prayer with the wind demoted whatever ona wenda tutakibitia kumukwata ne moko na ni withona anda mutaanisie yue Catechist nake no theu akikanisa you know whatever ndo ni masia you know khadie tu newe kai ko mundu ngi ukathie chawe kabaka Catechist ne kana asiye twebinda yebetina yo Catechist yethitwe ne usini mundu wa kukwa mukatene ne kana thi kanisani ethitwe isumbuwa ayiwa mindo ndo ara sili nyine
hai hera nikana ndende na alamate na by the way ndia Catechist nyaka za nenze ngolinunga miandeto ko kwambia zilio anakula itambuke logo ona kama imagine ndia it's very funny no niko mekuite no niko meletio enenete no niko memulonzete lakini ndiko meweka za muke kwambo yuna ko Catechist ya biata kwa nyeto abiana no kulandeka lakini no kona na kana kwangali kweno ingine za utu ko inyam bolwa do kilo sitende tao kiki ngena jizinye kane nzoka kane tao yumo da ngongere gone uge kumbe kabaka kasia yesiana kabaka kaosa katwa kamba jazilingine kabaka ni tao kila kina dina kwa uleka Yue Matiangi mugamba no nethelile mugategwo naja omunde ni ngwenda kwamba komana ni chao kikwamba bakitete thino hey kuthia matethi ai okwije guogo keba kabaka ke tui batu tuyitwe osakambe osakakele nitubaka monza osakaka ayo sakaka nai hai tuibo kumbe ondo wosete izi nyamba ketha very intelligent my friend ndopaka namba atani zindu umbe ondo wosete no kumbaka ya wosete itwaite izongeti nambe haya Matiangi amana bathi ondungi ni esunde silingine adi yakethie ose siana well tondu mbaka nayo bandu mwebingia ni wisinde ambia wo Matiangi no nethiani na mbakata mother's fighter and mother's leader and mother's keeper amba mengu amba oga baka yoga ile igete mu ya nene nyo ya nene ya shaini Matiangi mugamba wewe Matiangi na mpaka mende neu lakini Matiangi ndaki twende lakini mpaka ndivyo mpaka yende ndivyo nali kana Matiangi haya mbata eumete to asia nende to koma muthena asia kana umete kanisa ni kana mboko macho zimetho hawo yani Catechist ni maiba by the way kana mboko makawe hera Kega dobidi kwa kakabidi kwa asia kana ambate yuma nona now Matiangi akamemwa akamba kae wacharo heyo ha oi well kauno nande kila ceiling ni balabela kamulango Matiangi apeni ekala ceiling kamulango ni kanzisa kadibere rumune kwanziza tiru mune kitandani kwanziza Matiangi asia wekwenda wapi kadhi kalate ha are ya biata inafata suti Ilimbana joki ziyetiete. Ali ya ode mama zi. Kitandani kwanziza. Nena boxa. Oli ligala Matiangi kwake na kangazi. Kalawa Matiango. Bani kwanziza. Bayingwa ngazi. Nanziza ndego. Nzisamba odindono. Amba odindono. Laiba bingenda umaloga. Aye. Amba odindono kwa sia kuthoa sindu sia ndono. Nekana cio kioke. Ese adivesi sia ndono siamba kwa kandono. Mao kandono. Maito natikwaja. Maiza mayoka majeia. Ainge malela kuibandane. Na maleno kama ke prepare mondo make musie. Na mayoke zae. Soko juju. Zisanu endie. Matiangi eba na mwetu wa sister muka eta walecho you etata kuita lecho akasani we ona eta lecho
Usunola fane yu kila kinatuma eta lecho. Zisanda binga kwa kana kibule. Nza. Nti use tende tumia mono ze medho buka ngundo na buloti ye na ngiti na nize andwala kwekalamo emono utonge yao. Wa matiyangi nonezi bakone kolecho. Na muvingo yako. Akauma bantu. Lecho. Lecho. Lecho hii. Lecho. Akamwita yao mutaida. Lele. Mjini embo ije kitano tukithete. Ijaziza. Jaziza. Wana mbogiza. Nwana ndika namboga. Unziza mayikwati ya nea. Mayikwati yo. Lechi. Unena akayu all of a sudden this is a satanical gani godliness. Zizane munana wa lecho. Let's lechu lecho akambia na authority ingi ona kana authority ni ruizo tumia asiele authority kana unziga na wewe bana wewe lecho nede asiombua kwea nede asiombua akita kwelezea ne kwea na akita kwelezea by mistake it is journey isavale ya bageti yakwa ne kwea nodo mondo mweni oyo bandu strange otuko nengalizia kondoteze fungua lecho watu engage lele nziza no nokie na nziza abingwa kwake timondo wewia nziza ndewia amba mukulia ate aiwe kwa you use matiyangi mogambera ila andoma whatever you don't care I don't care tutsimba salona mono na kisungu okay you know is myself is my life but none of your business you know we go be personal kwa ino mbani dikwenda disappear siana yako nenda isombe na whatever isanambia mwa kisungu kiflo na nziza ndokabanga ndiye niona matiyangi wesela lakini tande soma na ukideki tesile tatumia tesile takatoleki na tesile tadeu bangai nziza iziu mundu kwetwa nziza na katikis on then mana yokwamu wakatatu tesile takatoleki wasilia vingi ya kwakwa kwinga ngiti kwezima ni kwezima ko ya yuo wakako kwezima ya dampo ya kuambia sawa tinye nyoka na no man you no bingete onziza ando madadeka you onolavane nate yuko itugeyo no isio bingwa lakini ambide wani mwene ni wewe bingite na ndene onziza Catechist nzisenza au ambukati kesi ya bingi yendene kaya ala siya makokomi kana asia esabale ngamolwa ndukata topekia bau ngamolwa mogai kwao wenaku nenda wadi kwa ngai kwa yu kwa satani de nendo mwe nenie Catechist no idindro ya tubesa tuivo ndo lisano kulilwa ndo wenda azenara akakwa toka dhati ngili dhati siaki siaki ukoyo ndo yule ne punishment kwake na kalila kitanda ngizio viungo wawio hakuna wenda hakuna kele sikele kituma asia yakati na yuki no la webo baiki ndo kuzikwela ne kiate we ngamulo we to wa jao
yuzi umayikwigwa nakanga nziza mundu la wezi story no nziza ni wezi neza Catechist angoke ile ba nondo na mwithi ogwera nondo enguniko yo kitandani abe na nzi na be akabaka kamukaka mundeti wako uko ni nyato anatoka inyambaka uzoja kwakwa ekanasie nota wo mundu ni ati tambake no mbaka yira kwakwa nye nimbakanye indi mwenene ajaone kwakwa indi mwenene nzizambe yakuya yibantu ba yiwe ndikuye blood ni akatoleki block ni maninge makatoleki ni masyoki yemaswani amona bantu bazisa maundu maingi tondo wenzisa nombuluka akonwa kadhati nokonwa kadhati lakini kusema kweli Catechist no syokie andi ndikuye wene mutheu na ndetete maundu maingi kianguha na umala kwiyo na Catechist kusema kweli ata sindo niye sawa Catechist iyo nokundie agunda okay no kuangizia keto nege akebekanisi egunda kutala akebekanisi beto ndo twewe wewe ya ilo nena yani ndatize timu neni na ndebwa kunena ando amata neni niniziye kwizia ndiveti yoni akunde anywa na ana kuya kilibala bugelo ndekie mwene kilabu mwene chonbene no akatoleki ko kat ona voyo kindu kinini wewe muduko ai mino we ida yekewe no ndekie blotine ngili miongo latu yu ijo mediasiana iyo twae sikwatie sio the nonsense ngili miongo latu aizo watu kulatu anzinito na kulatu ngule ano the blotine mauma ngili lati ono nade mbea naona ume naona munga ngela mpaka nikiliko munga lela mpaka ningu mpaka lela mpaka nebula munga lela nika sesei Catechist ni mwenu na muto na uwe uida ambazia kwa uyu mayana ndwe mule nukabange ngitiyo zela nimbaka niyo geto tungusi mbaka neta nena neta ngitumbuwa tukundiyo kama nemouki uno moko kwe yuma evidence nena ya blood yonze mbumise nokia intentionally nukabange nendia kwenda huko tukola tutatu na baika moko saloni wengo lo kese kulis kola radi na baika moko za kwa mundo saloni wengo lo ngolo ila roho mutula yo kila kitu mawiki yangu asiazi nitoshi ayelima de asiazi asiazi nige sasa anige kola na mbuki sana wendo ni ingilirati wena shiu na bayo ndo akundete na keingana yu baka nonga na tundu tumozi zoko tutokea make sense ailika ndene ayuba na ingine kana alichoni yoke asiyede ye mwangoni iko zandene na siya keitine kizetu oyo matiangi ziza atungepeza zia atungie matende ngenda vindi akana zoga miandanji na wame ungamia oila ye umebivi ngwa